Kulayching Automobile Association of the Philippines o AAP king gobyerno nagawang requirement ing pamagka ng dash-mounted cameras o dashcam kareng saken bang mas apabilising investigasyon kareng insidente ning road rage. Agpang kang AAP President Augustus Ferreria king aliwang bansa mandatory ning dashcam at itinamo kaning re-review dareng otoridad bang atukal nung nining makisalanan king dalan. Dagdag na nala kailangan gumasos pa ing gobyerno uling ustuneng i-require kareng motorista ing mika dashcam. Kumpiyansa naman ni Ferreria na makasawpin dashcam bang ayam muyot lareng driver na tuki king batas trapiko. Kawani Keti papano kala na mo namang iabeya ing psychological framework ning metong ataw king curriculum na reng driving school bang asalese ing asal dareng magmaneho. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.